Bosta delegati tal-Partit Popolari Ewropew minn madwar l-Ewropa żaru l-Palazz tal-Gran Mastru fi Pjazza San George fil-Belt Valletta. Żjara illi saret il-ġimgħa wara nofsinhar fejn numru ta' mexxejja u politiċi Ewropej kellhom iċ-ċans illi jieħdu toma żgħira tal-istorja rikka ta' pajjiżna. Bil-gwida illi kienet jakkumpanja lil mexxejja jispjega illi l-binja tal-palazz għandha bosta ġrajiet marbutin magħha, binja illi rata avvenimenti kbar f'pajjiżna. Ġi spjegat ukoll illi Heritage Malta illi hija entità responsabbli minn dan il-palazz għandha madwar 45 sit u 25 mużew madwar pajjiżna. Intant f'din iż-żjara sar magħruf ukoll illi Heritage Malta kisbet madwar 18 miljun euro minn fondi Ewropej sabiex isir restawr fuq dan il-palazz fil-qalba tal-belt. Ir-restawr wassal biex f'ċertu kmamar kien hemm 17 il-faxxa dekorattiva illi ħadu lura il-ħajja. F'din iż-żjara l-mexxejja setgħu iżuru l-post li kien iservi bħala l-Kamra tar-Rappreżentanti sal-2015 u li issa saret mill-ġdid il-Kamra tal-Armerija bil-membri tal-IPP iżuru wkoll is-Sala ta' Tron. Iż-żjara kienet ikkoordinata mill-kuratur tal-Heritage Malta Emanuel Magro Conti. Preżenti għal din iż-żjara kien il-President tal-IPP Manfred Weber, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech flimkien mal-eks Sindku Nazzjonalista tal-Belt Christian Micallef.